Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Рай, хәерле көн. Безгә килүегез өчен зур рәхмәт. Беренче сорау. Фестивальдән башлыйбыз инде. Бу фестиваль нинди яңалыклар алып килә безнең Татарстанга? Гомумән театр дөньясында бу фестивальнең роле һәм кемнәр килә? Bu festival bu küpten kıyalangana inде. Bizning tarafından mening kişilerini inandırıp berdim bana niyetim gerek festival. Bu arada biz İdil'in arayağında birden bir tiyatr, devlet tiyatrı mening küptenden iskertken var tiyatrını açkanda da hamasını olga tabasırdık. Ol İdil'in bu arayağında bizim yakta 2 milyondan artık Tatar yaşıyor. Bu Samara, Mordovya, Penza, Ulyan, Çuvaşya Respublikası, takımlar, Astrakhan, Saratov. Bu bildiğiniz bizim yaktık. Biz alığa en yakın tarafız. Hem bizim bir rayon. Min festivaline biz bu yıl koyduk bütün Rusya külem ettirip. Gelecekte onu hayal indi dünya külem ettirge. Çünkü bu yıl bu zayıflarını biz festival barlığını iskertkeş. Küp tiyatrolardan ne geldi takdim katnaşırga. Hala görmegenden bu anı izlep tapkanlar kartadan eli bilmiyorlar bizim şehirde nerse var ne şekli yok. No logistikası jaylı bu federal trasada otura kilirge getirge mena kalmıklar ne yol üstündeler kalmıklar. Alar kile listadan aeroport Kazanlıkı 200 şakırım, Ulyanlıkı 80 şakırım. Mena şimdi Meske yakından gelip bu türlü yaktan gelip bu yaktan bu acaba bir jaylı. Kalmıklarına ettim. Kazakistan Respublikası'na gelen devletinden komi, birinci günde komiler başladı böyle, Sırtlıkar'dan gele. Başkurt Akademi Tiyatrı gele, Tatar Akademi Tiyatrı, Kamal, Tatarstan'dan İşkine Tiyatrı. Kamal Tiyatrı, bizning tiyatr, hem Tüben Kami Tiyatrı. Alarning onaqır degen bir şep festivallerge alıp beradigan spektakller var, umumiy spektakl. Alarning Astana'dan bilen Grand Prix alıp ketkenler edi. O bu festival kısalarına da gösterecekler. Hem Salavat şehrinden Dimitrovgrad, Ulyan, Mari Respublikası Şkitan Milli Tiyatr hem Udmurt Milli Tiyatr kile. Şolay yok 5 Kurşak Tiyatr bizim ekiyet. Şollu, Ulyan, Mariel, bir spektakl gösterdiler. Kurşak Tiyatr spektakl нашим ileride. Bizim de bu pilotный. Şunu yaptırmanın bütçesi de yok. Respublika tarafından da bütün yerlere de kirmegen. Bu indi özümüzün tapkan sponsorlar, özümüzün tapkan çaralar. Özümüzü uyuşturup, mana şu tilek, zor tilekni alga sirip, ötkərib jiberigen, niyetlegen ne şunday vakiga olacak. Spektakllerin talepler koyulan, indi spektakller alıp gelenler. Birinci tapı yasağında biz kengeçkeş, buna indi yıl evet. Bunda jüri tarafı bula indi bizim iki altın bitlik, Zlataya Maska ekspertleri. Ondan sonra Eğilama bizim küp festivaller indi bizim alıp barış kişi onun tarafından da şunda fikir serildi. Bu yıl birinci urunlarda verilmiyor. Her bir tiyatra gelen tiyatra biz indi. Çünkü bu arada ulgarlık plaşatkı, hazır plaşatkı yok bugünge. Çünkü kruk bizim tiyatrda bana. Kabir tiyatroların talepleri var şimdi. Sahnede yine oynuyorlar. Kabirlerinin şunu kaldık ki neler bulgat iş, otçular bulgat iş. Bir küp talepler. Hani Novakubiske'de tiyatro kilirge jingan yalar altın birlikte koyaturan boğalar Meskev'den biz gekirge 15'inde sineşken indik. Noğaların taleplerine bizim turu kilmiyor. Biz şimdi bundan çıkıp şunu etəsim ki, festivalden sonra indi Kübe bir yana çakarı başlayız. Barudonya'da mene, anlasın mene, Putin tarafından da okşa birler. Kişi tiyatrolara, kişi şakardaki. Şuların da şunda faydalanıp indi. Rayon tarafından belki mesela olsa da Respublika tarafından dibime dönemizinde
Şuşunдай bir әйберni жанландырып жіберәсе килә. Ул яктагы тормышны. Фестивальнең мен шундый үземнең белмим инде ул үҗәтлекме ул мишәрлекме диләр. Bütün түрәләр белән сөйләшкәндә дә, якташлар белән сөйләшкәндә шундый саллы алпат безнең якташлар, җәмгыять бар. Буинский землячество, анда да уртага салып сөйләшкән бар. Бүтән тарафларда да мин шуны алган сәләм. Җәмәгать менә бу нәрсә белән аерыла? Апастан, Чүпрәлдән, Кайбыштан, безнең яктагы шәһәрләрдән һәм үзе кебек тагы бер 40лап район үзәгендә. Анда шундый тормыш бара. Бөгендә градообразующий предприятиялар юк диярлек, бюджетниклар күбесенчә. Ә безнең монда буа үтереп биргән шундый буферный зонада әйдәгез шушы фестиваль үткәрик бергәләп. Нәрсәгә кирәк ул? Кирәк шушы буаны яшәтергә. Мин Франциядә буаны күтәрү өчен беренче чакта. Буа күтәрелә икән, театр күтәрелә. Алар безнең заманда үскәндә бар шундый лозунг бу җирдә Ленин партия, близнецы, братья. Буа белән театр алар инде игезәкләр. Шулай булгач район тарафыннан, җитәкчеләр тарафыннан аңлашу табылды. Хәзер инде без буага икенче төрле китеп карадык. Менә шундый беренче тапкыр бу карарга килгәч, январь аенда инде бу бөтен положениеларны ясагач, нәрсә эшлибез? Кая буага? Ничек Казакстаннар килергә, Монголия киләбез дип әйтте башта. Улан батырларның менә килеп кәчме технически. Ә булай алар срок апрельдә булган булса, алар киләләр иде, апрель башында. Нәрсә күрсәтәбез? Нәрсә күрсәтәбез казакларга, нәрсә күрсәтәбез монголларга, нәрсә киләкчә Кумыкка, Калмыкканда. Бу инде Татарстан гомумән матур республика. Мин нәрсә әйтәм, теге ул төсле. Менә кодек. Пленкасында шикелле ул бөтен Россия шикелле черный ике төстә генә түгел. Россия төбәкләрендә без йөрибез бит буялмаган йортлар, нитмәгән бит рубероид крышалар. Татарстан матур. Ансы да ямлы. Менә юллары бар хәзер, бөтен нәрсә бар. Килеп кергәч мин була. Нуттагы нәрсә күрсәтергә кирәк. Буаны күтәрү бер, театрны икенче, өченчесе инде менә программа 20-30 бар, мин дөрес аңлаган булсам. Мин аны зур даирәләрдә йөрмәсәм дә, шушы буаның гражданы буларак, битараф булмаган кеше буларак, нидер шундый инициатива белән чыктым мин. Бездә кая алып барган кирәк кунакларны. Аллага шөкер, гостиницалар бар бездә. Гостиницалар күп. Апаста ул бер юк, Тәтештә алай юк. Менә без төбәктә үч йолдызлы гостиница бар буада. Кемпинглар бар. Мин үземнең теге, мин бизнестан килдем театрга. Шуңа күрә теге үземнең ясаган әйберләр бар. Үземнең тарафтан эшләгән теге вакытларда ише. Менә шуларны утырдык, карадык, буламы бу юлысы бит инде иң 75%, 80%-ка якын бюджет фестивальнең менә миңа кызык булып китте. Ул ашату, эшертү һәм тырту, проживание. Ә калганнар инде атрибутика, ниләр, гонорарлар жюрига бар, бирергә. Чөнки жюри салып булырга тиеш. Фестивальгә ни өчен киләләр? Бу минем фикердә, гомумән бөтен фикер шулдыр. Сыйлар инде кем була жюрида? Чөнки жюри бәяли, алар турында язалар Мәскәүдә, Питерда, чөнки жюри безнең Питердан, Мәскәүдән, Уфадан, Ульяннан һәм Казаннан. Ул жюри нәрсә белән кызыксындырды ул саллы жюрины? Гонорар беләнме әллә? Юк, без аларга ул кадәр түләр гонорар юк, но теге уртак тел таптык, теге закон буенча. Бирләр дә тугрыга тиеш, сарыклар да исән калырга тиеш. Аннан соң бер әйбер кызыксындырды менә башлыгы, ул бик икеләнеп торган иде. Җәйкенди менә аның балачагы Тәтештә үткән. Тәтешкә алып бара аласыңмы мине җәйкене? Менә Вислов. Шундый бер мөмкинлек бармы? Без хәзер дә алып барабыз. Җәйгене алып барабыз инде. Аннан соң җәйгә лаборатория ясап буламы? Бу икенче әйбер. Конечно, ясап була. Без менә карап китәсез. Лаборатория ул тагы көннәрдә киләләр, тагы көннәрдә җыялар. Мин бит нәрсә турында уйный идем. Гомумән җитәкчеләр белән утырганда да бу акчалы җитәкчеләр белән дә мин Авиньонда булдым. Булга туры килде. Анда дөньяда иң зур фестивальләрнең берсе. Иң гаҗәеп фестивальләр, шулай әйтик. Бик зур булмаса да. Көненә анда 100-дән артык спектакльләр уйныйлар прикричтә. Күзаллы идезме? Кичкенә площадка бу безнең Сабантуя шикелле. Монда мәйдан, тегендә мәйдан, анда мәйдан, монда мәйдан. Вот нидер бер шундый тусовка.
Ничек шунdan шығып, шундай ой кірді, мен деп қара, бұғада да ештеңе болады деймін бұны. Нендер бір фишкасы бұрға тейіш. Мына шунdan келіп қарап тұрады, ненде фишка? Бұғада қоя нәрсе алып барып көрсетеміз де, Бұлғар, Ирак, бұсқатқан шығып болмай, әйленіп бара керек күн өте, алар біздің бір екенгене келер. Шунdan біздер dünyada buğalar yüzlerde bilip bitirmegen ensiklopediyalarda gana, internette gana, dünya koyam kataloglarda gana bulgan şunday bir ebir var. O Karlinski meteoritli krater. Karlı meteoriti. Karlı degen yokaga bu anı ikiye bilip Mişer kamtatar yağına, mana Mişer'nin granitisi şu Karlı yılasından başına. Karlı'nın tıyağında Mişerler yaşaylar. Gitti. Bu anın Mişerleri gitti avlular. Şüpreli, Ulyan, Penza, Mordovya, mana shundan ketdi Mişer yoqqa. Чувашия ушулай. Nijgar, mana shunday deyim. Karlinski. Men hech kimsani bilmagan bugunga qadar g'ajaib bir. Hozirda bilsak da bek oshqilib turmaymiz. Чувашияда men tarixchilar bilan yashashgan bor. Shu qiziqsana boshlagach, alarga de, как ничем bilan. Чувашияga bir ne повезло, neft yo'q. İkinci şu meteorit bilen. Meteorit epicentr Buğa yerine kire. O küpte girmegen, kilometrede gitmegen. Çünkü Dalgata bilgilen bunu 58. yılda Moskov'dan MGU'dan gelen profesörler, ondan sonra Sputnik'ten karab aşağı. O yine 25 metre katlamanda. Anda bası o 10 kilometre diametrede şama bilen. Hemen. Bugün anda bir logistika yok, bir infrastrukturu yok. No, etem bit. Bütün dersleri kişişli. Kuzkurka kulbatır. Şunu başlap jibersek, baştan nedir buri ihtimal nersedir baranda, nedir radyasyon fonlarını tekşirip nerse baranda, belki çeçe kazıp çıkışında gerekli şimdi hep nebirler vardır, faydalı katlam şeyler. No barı bit o meteorit anda bit kaçanda çıkan. O bit en zor Rusya'da. Hemen. Bana şu canlandırıp jibertilen turistik marşrutunda bu şunun bilen benim kurşet etişlerine karab duram. Onlar indi iki min bilgengine iki sağlık kitap çıkardılar. Bizden rakatlık maymunlardan başlayıp Darwin teorisine negizlenip bütünde de mamutlarını gütmük kişi yaşayan nedeniyle bütün idil bugün üzerine yarın bir takviler da takdir iteler. Bu bitkileşir. Emre bugün biter o meteorit turunda inkulik nukildi bu yıl kunaklar. Nerse kuşetemiz biz? Bu yıl avarga şulay silibіз, ama izleyençik silep oturam şulay silibіз. No bu yıl neşiktiler de bizim Tatarstan'da şunday var bit. Bu yıl bitni yurtu bulsa da oşatırga, şirtirge, kunak etirge. Kursetirge kere. Mına biz Tatarlar, Tataristan, Evredi planeti şey. Biz şimdi bülekler hazırladık. Men anı kadar bülek festivallerde bilmiyorlardır. Bu artık da bulur. Men edem yarar. Bütün birlik andan yok. Biz sağlığına bülekler deyip yüzümüzden çıkar. Hadi, no sağlığı bülekler hazırladık. No elbette yine atributikalar nelerde, bizbolklar, futbolklar, onlar da etmiyor. Men anda kruzklar, tarelkalar, tağı neler. Yüzümüzün produksiyalarını, yüzümüzden çıkan tağı bir neşeye bir şimdi. No, biz mine press konferansiya alıp gidiyoruz kay bir elementlerin, eğer mümkün olsa. Temli Tatar rızıkları. Temli Tatar rızıkları hem kinküngel mine. Yüzümüzde festival ülkeden kişi tügül bit. Tiyatrında şolay başlayıp jiberdik. Birinci adım ne yasarak gerek? Işıktiler ki, eğer de sen Xudayga taba bir adım yasasan, Xuday avtomatik sen taba 1000 adım yasay. Anın en birinci birinci adım yasarak gerek. Niye bana Tataristan pilotlu bütün proyektlerini alar? O kurkuluş, et avantürü, no здоровый avantürü. Faydalı avantürü. Gelip çıksa, o gitti. Şuna göre bizden kimleşirler, nedeler. Kimleşir getirip, şolay men bütün kişileri çağırdım. Kelgiz men aytam, tababız urun, urnaştırabız. Köp kişi kelerge mümkün bu. Biz uçetmeye katnaşçılarına 265 kişi. Katnaşçılar. Onlardan başka indi tağı bizim neler var? Men çağıran kişiler, tiyatro direktörlerinin başına çağırdık. Bizdekilerini Çuvaşistan Respublikası'ndan Mardıva, Mari'den çağırdım beni Başkırstan'dan. Başkırstan'dan sağlı delegasyon olaydı. Onlar akademi tiyatrına jiberdiler. El Salavat tiyatro, iki tiyatro bilen Başkırstan Respublikası. Biz yüzümüzün tiyatrolarga aytırıya konuktuk çünkü bizden ondan sonra jeyli. Biz bu eksperimental bulgaç, pilot bulgaç, bütün narsani sanıysın bütün. Bu tiyatro özünün spektakl ko'rsatacak. Bu tiyatro iki spektakl ko'rsatadi. Bizim Ferit Bekşantay tarafından bir Matur Kunat'taki sonunda remake spektakl çıktı.
Ол Килеева Зülfat Hakim tarafından yazılgan ол Камал театрына 20 yıllık барды. Мен біздің бик оңышлы деп санаймыз, чөнки біз аны региондарда еліміз инде, Казанда гына біз аны 4-нче ай күрсәтәбез. 6 декабрьдә тагы Камал театрында. Аннан май айында тагы китап күрсәтергә чакырдылар. Һәм инде ябабыз фестивальне Ринат Харисның, халык шагыйре Ринат Харис безнең якташ, театрның 100 еллыгына дип багышлаган безнең театрга 100 ел. Biz indi şuğa göre de festivalini bu yıl ütkeriye kararladık. Mene sanma kalmazsa bu yıl bulsan ol. 100 yıllıkka. 100 yıllık bilmeyip gibi bizim gibi benim gibi tegeç dur bulayın ol. Kimdir şimdi hazırki şerkende kreatif, Rnesans elektrigen kıyrığın tegi mişer kurigina elektrip kalgan учитель Akram Miftakhaddinov diyen kişi 13. yılda bu ada tiyatro tügere iştira. Uyuştura 15. yılda patşağa proşen yazarlar. Sender sırap. Çünkü biz Simbirski, biz bir Tatarstana bulmuyoruz. Bu Simbir yazına kire. Bu bir Simbir gübrücüsü bu yazı. Разрешение бермилер. Сендер бермилер. Çünkü Tatarlarga Karifar'da ama men sendер бергендер драла жүргендер инде. Hem hükümet alışkaç patşa tarafına berip çıkış. Bir uçlu kişi bulgan, Mişer bulgandır inде. Учитель Мифтахиддинов. Ол жазады жаңадан сендерге. Керенский Сүмбір кішісі болғанға менде қол қойып 17 жылдың мартында не берелер. Мына март айында шуңа фестивальда бізде. Bu Buğa halkı. Bu Buğanın teatrlı ekan, 100 yıl tarixi var Buğanın. Bu başka kişilere karşı algındırarak karşılanan mı? Belki bu başka yakada bu başka yaklarda rayil bulmaganlar göre bu işler aşılmagan mı iken? Yok, bu bana olay değil. Qarağız. Eğer respublikalarına çıksan, Şaymiyev bulmagan bolsa, Minixanov bulmagan bolsa, Rossiyani bir tanıdık kişileri yok başta. Şuna göre Tataristan biz bugün Allah'a şükür şuna deymiz. Her mine vakit ul yüzü getirip çıkaran meydanga kişi. Vaktında Miftakhiddinov bulgan hem şunu aşırılan rayil bulgan. 5. yılda mine bir Tatar halkı samimi millet kötelip gitken vakitte İshakılar, Emirhanlar, Tukaylar, ala bir kas. Mine vakitte gidip gitken bolgandır indi. Benim köpek şimdi benim bir tiyatral bilimim yok. Men o tiyatr okumagan. Men tarih tegi Lenin bitir almagan, üniversitede bitirdik, yüzümüzü şaplandırıp yiyen kişilerimiz. Tarih fakültesini bitirip, mana hobbini yüzümüzün işe onu eğlendirip kişilerge, iş onu buldurup. Bir sefer Mişer diyen sizin kabadlar. Kim o Mişer? Bu Mişer bu aydı bizimle. Tegi, mana Mişer her bir kişi şey tabii. Mana bu kaymağı değil, aranda bir derslik var. Kaymak ol tegi iskilişe ne deyip nominalayıp bilgemez yemin. Tegi mütenlerin nitesi kilmi her bir Tatarın da şimdi neler var. Beteni Mişer ol görüyoruz mu silem tiz. Mesela bir Portugalya, İspanya'da sileşeler. Şuluk bile arınıp duran Portugalya'da уже temperite büten. Sopra bella bella dora bora potit. Hemen linese silegenler. Ben bana turan mini anlamı işte. Bunların inşallah bulayken deyip. İspanlar kızıl sileler mi büten şeyler. Buna indi kızıllık yakatirek çünkü bilesiniz mesela bunda. Hal. Bana bu bütün Mişer dünyası Mişeri. Alar buferin zonunda. Bana Tataristan isterek bütün. Bunlar aldı Resey bilen, Moskova bilen iki aradaki prostranstvo bu. Bana teginde tüpke hali, Hazarga kadar gitken. Bunda niye? Bana şu nide alar bir служивый, alar bütün служивый. Alar patşağa yakın bıraktırganlar. Tataristan itkende tegi bana balay stoyka basıp tegi karşı тұрғанда, tegi arası bulmaganda Moskova bilen, men şöyle bileyim, Mişer dünyasında alar служивый, tegilerden jirler alıp, alar bilen Moskova'ya gittiğinde jir birige, saklarga, şehirge. Uyutmaların üzerine tartalar. Şuna göre men bütün küpçülük Mişer'le alar служивый. Patça tarafı bilen birinci sılık tezip, şimdi ilk arada işlengen özü şımarıp bitken Tatarlar. İlk tabi bir sesi bile. Eğer Mişer bulmasa, bugün Tatar'ın yüzümüne ofisiyel dini, evet, ul bilmem ne derecede bulgan bulur. Çünkü Mişer'lerde din kişiler. Ben Tataristan'da şimdi meşhurda gören var, motor, tızıp koygan, Şücuma vaktinde 4 kişi otura. Mişer'lerde tulgan. Elezen avlunda 11 meşhur.
Скузалына кетіресің. 57 кибет, шunun birisinde bir arak satılmıyor. Bağlar bakşası yok. Mektep medrese. Çünkü bütün kadınlar yavru belegenler iyide bağlar bilen. Dürüst mü bu? Dürüst değil mi? Bilmiyorum. Arak içmeye geç dürüsttür. Halık meşedler tulgan, cuma günü meşedler tulgan. Benim çok güzel. Ol mişer yakında. Çuvaşistan'da şulay. Bana kaya bir mişer var. Tekin mişerini akla buturum değil. Minaların advokatları değil. Benim kanımda mişer kanım olsana. No, bana şunu teki girgen kişi olarak inkar edip edeyim. Tiyatr yetekçisi olarak onların mişerlerin hem tatarların tiyatrga, medeniyetke münasebeti türlü rayonlarda da bulasın. Yarar. Tatarını tiyatrlı etken kişiler mişerler. Kariyev, Marcel Hakimiç bilen Şamiz Nuriş plastin kitapkanlar bildiğim vakitte. Ultra yazanlar da tığını bize. Tinçurin penzi mişeri. Fethi Birnaş dramaturg vakitte. Çuvaşistan Bikşik mişeri. Kariyev, ana Kılbay Murasa, Bazarlı Elki mişeri. Başka mişerler, ücret kalık. Anın oynayışları belki Tatarlar da bulganlardır. Aşkazarskiler neler? No, bana şundan bir birge eğlendiriyor. Конечно, ben mişerlik gerek. Anda bütün şarkılar gerek, kreatif gerek. Tığını Şamiz Nurşi'yle tığınılar iken, oturup plastik birinci, Kariyev tavuşu, Tinçurler tavuşu, yarılıp yatkan mişer akcenti. Bugün Tatar sahnasında en yıldız bizim ne altın bitli kalganda, niye alganda, kim o? Irnat Tajdinov. Şüpreli mişer. Evet, üzünün tülün kamilleştirip, evet, Raseyni halk artisti iyiydi. Elbette конечно, ben tüge etmeyeyim, Şevket Bektemir falan, Şomukov, тоже mişerine, melekes mişeriydi. Bunda mişerlik nedir? Bu anı iğrenir gerek. Mişer arı bir kızık fenomen. Benim şey. Anı ayrı, mişerler sun değil, Tatarlamı deyip etirge yaram. Bugün Tatar'ın indiği sorttan indiği var, şularını birleştirmeye gerek, bulgan dilerini toplara gerek de, bir nık bulup şunu yaşara gerek. Bu tane göbürnek bulup, çünkü biz bir kimden, bir de min yüzünden gidelim. Min de bir ninde agresi yok. Min kızıp gidelim, bu şimdi min bu situasiyaya münasebetim ol agresi. Kızıp gidiyorsun, ağırıp verem. Benim bir düşmanım yok. Şey dedi, o seni teki yaratmayı, seni tekinde смотри, осторожно bul, seni anda teki seni karşı bul. Onların ol bitti, alar şunu bile ağrıyorlar. Benim anda şiirim yok. Ben kişiye ettim, gittim, şey buldu. Bir tane bir. Edirgem da mişer olsun dedi. Arşağa bizim apa keyve çıkan yıkırlığa. Gülcihan apa kilip karılar ediyor arşada teki vakitlerde 60'lı yıllarda. Mişer'in direk oldu. Tıkırlığa bir mişer olmadan. Ne direk o? O bir de mişerde geçti ki ha. Ne direk etli güçlerge değiş mi? İli allara getirip aldarga değiş. Biz bunu Yahudiler dolaştırdı bize ha. O Yevrey. Знаешь, несер, ну что ты мында жизнь түгел. Мына mişer gizler var. Bir kişi kaldı. Şehirden mişerler alsağız. Evet. Biz barabız Noyabrski, Nijnivartovski'da. 21 region, iki buza bastırgan, tiyegen kutuğuyla kaytalar. Bütün, o bir nişe bin, 2000 kilometre, 3000 kilometre radyusta alır size biriler mal. Alıp kaytalar, suyalar, bunda getirip kazana getirip satırlar. Ayırtları bu ayrım bir tema. Rayna, siz bütün Tatarlar yaşayan bütün tübeklerde bulup çıkan bitinde, Qayda direkt Tatarlar bizim tiyatrga münasebeti. Biraz koy bir bilgilerek rayonlarını, tübeklerini biraz etkileyip. Bu, buna tegi kim, ben ahir Arşadan qaytdım. 1 April'de Arşaga indi barıga, çünkü Tukay bizim yana programı, şahirler en köp çıkan, birgem şunda yana program işlep yatamız. Şiiri bile, bütün internet tuğan şiiri bilen. Şiir bittiğinde, şunu nişik padat. Ben şunu uylap, şimdi jırlı mığlı, şakkına yumurlu, şiirli mığlı, şakkına yumurlu, monospektakl. Bu Arşa bilen bu tiyatrı? Yok, ben bu Arşadan başlayayım. Arşadan başlarga ağır. Arşa tamaşaçısı en şimdi, ağır knezler bulganlar. Arşa, Ulkan zamanında da Arşa bulup kalgan. Onlar edeler bir Arşa knezi gelip, şitigi bilen tegi başlatırgan bana, hanın yine de. Arşada ul bar açıqda. Şuna göre Arşada zakvas kalgan kişiler, bütün izimler, şunday kurumlu kişiler geylerler. Artistler için bir caylı hukmaradan başlarga.
Көк марада алып келді, кетелің мұстар, сенің келешегің үмітлі. Әмеймін аршаға қойдым. Ну, анда Тукай, сөйтке шағырлар, не деймінді, білім нәрсе келіп шығар. Арша ауыррақ, міне шу. Ауыррақ деймінді кейік, бір ярд сағат сені текшілі ал. Қарап тұра шылай. Аннансың кіріп кетсе, сені көтер әу. Бұлай шамаса, сонда бекмей. Ну, ақтаныш жүзіне көре бір түрлі. Маманыш жүзіне көре. Шаллы түбән камы кебек мені қайвақта ойлаймын. Бұлардың теге заводтардан шыққан хава зәрия келмей бұлардың неше не. Алар жығылып келе бетіне. Алар мұнша тарсы бетіне тектім алар түбән камынан шықмаған. Ол бетінде анысында туарға тейіш болған ол. Түбән камы кебек қабыл етші жылы теге шаллы кебек ол Татарстанда әсерек. Бұға тамаша історында әтірейім ол төшінді міне шынды шықтыр от. Яратса, яратмаса не? Мына есе бәдір дейіні бар. От ол бұға шенінде ол өтіріп бергенде. Анда мишерлік те бар, біздің бұға татарлық та мишерлік. Ит теге әдәби шында нелерді. Біздікі бұл, мына айтты. Үзім, мына мен главаға айтелмәгенне, мына есе айтты. Елі кімедір айтелмәгенне деп шынды өзі айтелмәгенне айткештігі бұтырайында. Екі күн тұлы залар, мен шынарын мына нетем. Шүпірәлі. Бұға мен шүпірәлік артистар кірмей. Çünkü бар артистар тілінде, мен мұнда нетмесler енді, ол қадық танк етемесler, мертвый зон деп аталар. Артистар арасында районлар бар. Қая бару, вақыт әрәбетіп жүрмейін. Анда халық та жиылмай, не білмеймін, халықтаңына болмайым. Шүпірәлі шындай нелердің бірсіне кере. Біз күрші атырғаш барабыз жылға, 2 тапқыр, ну анда енді шолай нете, но бүтен әркейлерді, шол бізден ары анда бар мәләнді. Шол біз шындай Мына қай бұш тамашашы бүтен. Апас білен бір район болып тұрдылар әбет. Екісі кетірлі. Аннан сен мені біздің Татарстандағы ғана сондай бір главалардан көре бердір. Бірінші кіші ол, республикада мол, районда мол, жамғият, предприятияда мол, анардан көре бердір. Міне, әтіндені қарағыз, ұл үзінше. Алар жынды какой-то стиль. Әдіне театрына хасай бұру, әдіне театрына бару. Мына главан енді, театрда шынды какой-то статусный сразу. Шо, үзінің не білен. Өз теге репертуарда шынды, шын татарша, шынды, теге Тукай есіммен ақыл етірған. Вот меня ол тоже шей. Көбе бір. Бик айырыла. Ауыл бен ауыл айырыла. Нешік мен район бик тамашаша айырыла. Буа театрында қойсы жоқта бик қаты ярады. Мен деген ете буа деді. Міне Қазан. Филармонияға бір кішейді униксқа. Барығыз неге, жылқыға. Сөз городқа. Анда бүтен жақа бөйтелер. Анда сәржен бүтен қалып. Дирбішікке айырып тұра. Қазан. От шулай. Буа театрын қа. Буа театрын. Ну, мишәрдерінде енді қабөйтелер яқшы. Мишәрлер менді. Ну, мишәр яғы көбірек. Мәскеу, Нижгар, мына Мишарияға теге. Хотя жоқ шүпірәлі, ол нетен, білмейм, шүпірәлі ғын мен шықтыр ол, мен шүпірәлі тұрында бәлкім артық тескерісілер бәрдімдір. Бәлкім алады түгілдір, но артистар мына кейлер, менден асырлар тегіне барға мұдар, шын мен барып барығыз. Ну, глава кірібіз. Ну, бітіне глава алып бітір алмай бітінде. Ол главаның артистар бет менден артып кетті. Енді бітті главаның үші артистқа билет сатып отыру түгіл бет. Мен шылай деп ойлаймын. Райым міне мұнша ташы деп те айтып өттігіндей, мен мұнша ташы Қазанда 10 күн тұлы залға тамаша қоя, уникста зұр залда. Юмор білән ішлейінді, тамашашысы көп. Сіз міне дәулет театрының өз статусы бар, конечно, ләкин ол нендедір үстеме yüklемелер де үсте бетінде. Дәулет театры болып сізге ол нәрсе бере. Міне сіз мен... Жоқшар кешемес едіңіз ме? Мұнша театры кім? Жоқ, мен бит міне теге халық театры болып шыққанда, шамалым мен етемешек міне халық нүшімді жағы, бұл белімде 2000 жыллар башы, мұнша театрда әлі ол вақытта мүмкін жей алмайды. Мына қарсың 10 жылда, алардың мүмкін тұла малатсы. Мына асықланға керек. Кім нәрсе бүгін кім? Юмор. Білден төбәліне кетті. Мен шыққан вақытта, менің де мәзіңдер көпшілік үшін де аңызды. Аннан соң міне дәулет статус алғаш.
Өзі менде жаңа дирекция болғаш, мен бүтін шақары басысың. Анарды бүтін талаптар қойылған, план бар, бүтін нәрсе бар, бүтін ол мен ұзын зор дүния деп ойламайды. Театрға кіріп кеткеш. Оның бүтін нәрсесі бар, ол театр. Әр нәрсені қойылған. Бұл вақытта бүгін театрлар яшарға тиіш. Алардың етен планлары бар, алар ерге тиіш. Сені бүгін бүтінсіз бірге тиіш. Міне соңғы 4 жылда мен бір ара ере алмадым өзім. Халық мен yukarı келе. Мен бармағаш, мен жолай тамаша шешіп сүнді бір заманны қарияғадан көтереміз. Андан соң міне біз енді сатира деп юнәліш алған едік. Бүгін кішіге нәрсе, түгі міне, бүгін кіші арнасы келе, кілесі келе, ұнтуасы келе, өзі айталмаған сахнадан көресі келе, міне комедия клаблар бүтін жерде ашын дейінде. Менің юнәліш шынды болға дейш. Сатира дегеннен кілдіріп елатырға. Ну, сатира дегенде ол тегенде, совет замандағы сатира, андай заманына көре түрлі сатираның юнәліші бар. Недер, аның коридоры бар, но ол түрлі жерде түрліше. Болға дейш. Риторика әр заманы өзінше. Мен мұна қазір алдым, мен фәлсәфи, мен метафизик. Фәлсәфи кіші боларақ, метафизик боларақ, меңа ең мұхимі, меңа 50 яш. Мен 50 яшта оладым. Кіші бош келе, дүнияға бош кете. Бош келу білен бош кету арасында 100 жыл мұл, 90 жыл мұл, ол бары бір кете. Но ол шушы ғымырын өзі білен алып кете алмай тұрған әйбірлер жиып, тізіп, алар үшін суғышып, мал бөліп, сутлашып, өткене әбіркені кетерге бірсін алып кете әлмей, кетері бара. Ол бір кескен бұлаға, әнә салып кете, не келген саңа саңдал. Мұнай сәшіндер келген бейді. Жан. Тән мұнда қала, аны шында ертіп, жерлейлер ол тәнді, мұна шуматер, ол разлагат сете, бітін элементларға Менделеев таблицасындағы. Андарсын бізді сеяк табалар андағандып, әйтірген болса, шында кіші яшаған едіп, жан кете. Қыдай тарафына, мұнда да барса қыдайдық. Бүтін планға көшеді біз енді. Жан өзіне сабақ қалыр ішін әйбет, шлифавайтыр ішін алмазы кераны, шушы дүнияға кіріп шыға. Мектепке, дәріске кіріп шыққан шекелі. Бұл менің фикір. Мен мұны негізденіп айтам көп әбірлерге. Теге, көп кіші айтам, Алла yok дейлер, не yok дейлер, нәрсе сейлейсің. Мен оға бір айтам. Мына кіші организмында 1 секундқа, 1 секунд ішінде 2 миллиард операция. 2 миллиард. Біз аны күзалына кетір алмаймыз. Біз әйбіріне кетамыз. Ол нешік ішкертілі екенді білмейміз. Но біз бет яшаймыз, дүйген. Андан соң айтам, мұнда хауа бар ма? Хауа бар. Но көп көрсетіңіз ме тұтып? Нешік түп көрсетіп хауа бейді? Көрсет, себет бар десең. Давай, естерге бір, давай мен попробую. Әнек сен алайса құдайының юк дейсің. Түге құдай юк бәлкім, кішілер ойлап тапқан өздеріне свое подобие образы. Но бүтін жиһанны тудырған, бүтін нешеге орысша еткенде бүтін тварны, бүтін әйбірні тудырған, тараканнан, бүтін бішәклерін, бүтін молекулаларын болдырған, бүтін ғалемдерін тудырған бар ақыл, биік ақыл. Біз сол ақылның бір қабілесі. Мен айтам, мұна біз океан болса, шул Құдай, біз тамшылар. Океан тұра тамшыдан, тамшы тұра океаннан. Тамшыз океан болмай, шуға көре Құдай бет, бұны айталар, Құдай істен қарап тұрмайсың, Құдай сеңе іштен қары дейлер. Шуға көре ол сен бүтін сырыңды біле, бүтін нәрсеңді біле, бүтін ойыңды біле. Потому что сен шуның бір кесәй өзің. Мұна мен шундай тарафтан шығып айтам. Һәм бүгін мен сайлаған yol, ол теге бүтін кіші артиста болмай өтемді театрда. Театр ол бүгін Гоголь әдмеші зор мән бәр. Андан шуқатты әйбір етіп бола, шуқаты шестартып бола. Мен мұнда айтсам арым екен, мен бірнеше күн бір ай ерім, шок күнді менім. Кіші бетіне мұна келе кете әйбет. Сыңғы мұна кетере вақыт жетті. Сен білесің кетесің ертеге. Ненде нәрсе, ненде ой болған тез. Или бір аднадан. Мұна Фәлис Аролин. 19 yaşında armiyada Turnitan yığılıp çıkan Tatar'ın büyük oğlu da eğlengen anlarsın. Şair, halk şairi. Ömür boyu Kalyaska'da, kravatta yatkan Fəlis Arolin. Şükürleri müngülegen insan kişide eytelmegen, eytken, garip. Sözün edi bizden.
Сыңғы шығыр деген интернетте ери. Мен алдым да сразу яттан үйрендім. Bütün kişilerinde okuyayım ben. Nüttanlık yüzüm yakışım ki kızık. Nerse turunda uylağan, yeter alınan kişi. Nişik gite o. Ömrü boyu şunu ne de ütken, tekimsilikte ütken kişi. Nerse alıp giten, nerse çekilen anlagan mı deyip ben şundaki yüzükten karayım. O bir bağlı yakından. Kural baştan alacak. Sağ bulunuz, min yaratkan tağlar. Sağ bulunuz, orman, kırlarım. Zəngər kökdə yıldız nuru bilən yazılır bəlkə sınğı jırlarım. Gidəm indi. Bir kirakka gidəm. Balay da bir qızaq yaşandı. İskəncillər sizdirmişəginə şüpləb tırdı baştan şeşlərini. Ağım suda dulkun bulup aktı, ak günlərim, qara tünlərim. Lakin ömrümün asıl mizgillerin qara tünlər gedə bilmədim. Hazineni toplağına tügül, saklap durğana gerek her vakit. Emin alarını, seyu kadrin bilgen yüreklerine çıktım taratıp. Alar el yüzleri de bilmeyin. Nindi bayılık barın canında. Gelir bir gün aşılıp gider sandık, ut kabınır alar kanında. Tek bilmezler alar. Bu bayılıkını kim kaldırgan iyip kışelge. Min bəxtli. Bulğan baylığımı kaldırığım bilən kişiге. Buldu benim yaşın taşın, uçlarıma kıskan çaklarım. Kaynarlığı canlı etkende de minalarını jirge atmadım. Yandım şunda yaşın bilen birge, şuldur dedim benim inişim. Suğa salsan şarttap kaynap çığa, şavla bakkan yılga inişim. Tuk demindi. Yegim ağır oldu. Bara bara tamamızlıktım. Ağır yekini ürge siri urtak sınırlarını ızdırttım. Düşmanlarım ede şatlansınlar. Dostlarım! Alar var mı iken? Bala şaktağın avul dünyalar kim? Evizkeşten dünya dar iken. Kişi bitul jirde kunakkına. Izaktırsa kunak duydura. Vakti jitkeş sizdirmişegine gitte aluların nidra. Feniser öyle. Demek satira tiyatro bo'lib Hey, men yumor bilan baylayapman bit normal yumor bilan baylab shunday program bizruk men ish aql ketdi. Men bizrukka birinchi bor Yeseniy bo'yicha anada bitni ko'p material seriyalarni ishdi. Endi 6 yil bora bu bir. 11 yildan beri 6 yil endi. Moskvaga borib qaradim. Olib bir tirkim o'zimning kishilarni olib bordim teatrdagi biletlar qilmadi. 4'er 5'er 6'er ming. Bunda keldi, bunda bordik. Saatte 45 minut. Böyle bütün güzel geçtik işte. Halk 20 minut basıp olacak. Böyle kastemlere. Mia Salavat bilen Firzer. İkisi de benim dostlar. Ben de jırlı bilmeyeyim diyor. O dönemde ben bunlar aslında şiirler silip koy vakti. Munçala girgende ortak tabınlar bula. Ne? Berat. Sen de gay. Reyl. Şişireyde biz. Biz. Yüzümüzün. Neden hem divana hikayemizden anlıyoruz? Sen de gay. Bizden sonra kala bu dünya. Sen bile şu güneşinde var gittiler. Firzler bile 2 milyon sulan gittiler. Ziberler var. Biz seni yama imajda kura başladık. Men bir programı, yana program ismini de siz elimini bilmişsiniz. Halk bitini maymunlangan, tegi vakit bilden tübengen, silegen Rail'ga küngen. Rail büten, min şuna göre, etesi bile, miyan tiyatrının auditoriyasını bulduruşun. Bu tiyatrın yuktan bar yasagaş, anı bir derecege bildirişin, yüzün turunda bir avaz salırışın, tegi balaşak. Bizim tiyatr... Bu drama tiyatrı bulurgan mümkün. Satiri tiyatro. Satiri bütün sıyırı. Diyapazon tağıra gerek. Devlet tiyatrının resmi ismi bu. Bu drama tiyatro. Bu bitmişi koyuldu. Aşkanda Milli Şerif tarafından ukaz yazganda nişik yazamız. Tatar'da satiri diyen tiyatro, işlegen tiyatro yok. Şuna göre aldılar
tiповой neni, давай şuna başlap жиберейік, келешекте күз көрер. Мына Туфан абай ошондой сатираны аңласаңыз, шын мағынасында сатираны билей алсаңыз, келешекте биздин өзгөртүп бирини турмас дедилер. Мен олар менен келиштик, мына келешекте мен ойлойм татарның өзүнүн ушундай юнелиште. Мунча таш өзүнүн юнелишинде мына сиз айткенче, буга театр өзүнүн юнелишинде и мына мен тиги дұрыс айтамын, ушундай фикир иштим. Тиги Казан ортасында мәшһүр Камал театры турайында. Ол үшін біздің академия театры, эталон. Бит Яштар театры бар татарныкі. Тиги ушундай тагы бир театр керек ме дейінші ойлойм. Ол бәлкім музыкаль, татар музыкаль театр болға тиештир. Фикир сириле алга қазір. Шундай иштим мен кайбір дайрелерде. Мен өзім шақсам мұны менен келишем, чүнки музыкаль театр менен ол бит опера балет театры. Это опера балет театры. А музыкаль театр бүтенше солай бит. Шуга булгач, түрлүү жанрларда, түрлүү спектрда менен бул бит световой гамма булган сайын спектр түшүлөр, бул тагы да матурраак кешерге. Демек, бу театрдын келешеги зор яңа зданияда яңа сатира театры. Биздин здание эски даже драматический артистта болорго мүмкүн эмне ушундай зор. Мен фәлсәфи диги артист. Шуңа күрә миңа кызык, тигинең үлемнең теге ягында нәрсә тора. Ой бит. Үлемнең теге ягында ул бөтен безгә. Тигендә барасың, нәрсә икәнен белмисең, ник килгәнен белмисең. Менә шуларны аңлап, ничектер үзе аңлаганны кешеләргә җиткереп, кешеләр белән аралашу. Кирәкме кеше? Ничек кирәкмәс инде. Мин юл бит кеше бит инде ул көтүдәге сары түгел, килде дә ашады да, монда ни калдырды да өзүннәсең. Сіз көресің, түзалды кетіресің бі? 7 миллиард халық жерінде. Ол бик көп. Har birisi plastikten durar, har birisi ne? Bilesiniz, men tağ şunday fakt. Belki bunu aytırga da yaramıydı. Mana şuşu bir kunlik, şuşu 7 milyar halkka badref kağızı әзірлер için dünyada 27 min tip ağaç kesilir. Bir kunlik badref kağızına. 27 min tip ağaç orman. Katastrofa bu. Elbette halk gidince bu anlatıyı iş. O bit tiktim alana elden neler bilmiyor. Xitay Teala alay da bile, bulay da bile nedir? Bütün dünya aznak bilen olan. Nerseler tamamlı biz interviewlara. Nerse kesin var. No, bizim de festival. Festivaller bitici bu. Bana kişiye ömür birileyim. Şul ömür bitti züte. Elgine yana yürüdüm bana indi Mart, her Mart bite. Ama jeyjete. Saban toylar. Bizim ömürde bite, bizden sınırlarında şolay baraşak. Min didir ıskalaga tiş, nedir izlenatır. Min yüzüm yaşayan tübek min bit oldu yaşayım. Benim aile kazanda malay okuy. Mina kişitken de, şunda alabuta da yakın, min garmoniyada. Dünyada kanakat kişilerin küp mi ikenin bilmeyeyim. Şunun birisi min ikenin bilem. Min kanakat bir nersen bilem. Min istegiler ben de kanakat. O zaman min dünyanın bütün kabul itenin şulay. Ne benim reaksiya bu ha? Bunu vakitli reaksiya. Kız bitirgen. Kanakat bulup üsüşke var mı diyeyim? Niçin var mı? Üsüş, kişi kanakat iken. Ya, bunda iki birine butaması gerek. Kişi içki dünyası bilen dışkı dünya garmoniya kireyken. Hendik mi kanakat bulması gerekiyor? Min şunu dışakar gekilem. Tilesem anda var, bunda var, şuna bitinde. Kaytam yol var. Öyle ayten bit. Kişilerin içimine ayrılasın diye. Nik aşağıdan başlayayım. Tukay'ın dağına tügül, Tukay'ın dolusu. Начало, alfa. Anda yaşayıp bir kadın. Adi avul kızı Kazanbaş avulunda. Bağlar bakışasında 4 bala anası. Bana primlerlik mi koyar gerek. İnternet taşıyır. Hazine kitabı çıkar. Şu Başkırtistan'da Ufa'da ben 3 gün konsertte okudum. 85 bin kişi kirgen şu nege. 85 bin kişi. Tırnağanlar kelip şekerler. Hazır tağda artkan da indi o. Anası uzun benim de bana şunu jiberdiler sen Başkırtistan'da var. Benim de 11 bin kişi kirgen yedi. Biz onunla elimde girdik. O bilesiniz. Ben bu şiirini okudum baştan baygına. Tümende. Yolda okudum da yatağımda. Anlar folk koydum müzika. Anlar okudum. Anlar bir korporatifte. Türeler, baylar, oligarklar demedi.
Forbes журналындағы кішілер бар. Аларында бит өмірлері санаулы. Аларды алып кетеді. Білесің бит тұнлық. Шул сөйіну канда. Çünkü bu şehir diyanız. Просто ол қатыны олигархқа дияныз қойған. Түйіндерге де, бәліге де, ғалиге де, профессор Абзыға да, күтуші еді. Гүлері Шарипова. Мен анымен келішем. Мен хаман ойдым, нешік сол. Әбейлер әйтелер, суғышқына болмасын. Мен Путинді сөверге тейіш, 20 жылға яқын суғыш жоқ, Ресейде суғыш жоқ. Біз суғыш болса, сенің бизнесіңді, театрыңда біргіме керек ме? Сенің бір нәрсен біргіме керек ме? Кішілерінде өзгерті ол суғыш. Ол бәлкім керектір де, но ол керек ме? Мен сөверге тейіш. Мен вақытында зарплат берелер, аванс берелер, мен берем кіші, мен ері алам, машина алыштырабыз, табын толы ризық, кебітлер ашылып тұран заводлар өктілер. Бәлкім теге, бұлыр. Ашылмағыз. Баштан жияра керек, туызғанны. Мен шылай бөлем. Урлы дейділер, кімдір урлы дейділер. Салтыков Щедринні Гогольны оқысындар. Ресей ол өзі шынды дәулет. Кейін ол потому что зор ол. Аның бүтін нәрсесі бар. Шуға көре бүтерсерек санмайларымда. Міне қара дияныз. Әгер сіздің қысалыға сый алсам мен, дүния ауыр дейіп зарланамыз. Әлі түгіл екен. Тұрмыш ауыр дейіп зарланамыз. Кім көргенсің мұндай тұрмышны? Тәмлі ашап, матур киінеміз. Шушәлі нашар тұрмышны. Иләрі біз жылы газ яғамыз. Уты суы кірген. Не керек? Автобусны қатты тоқтаттылар. Машинасыз кішілік сирек. Кір емейбіз, автоматқа ғына, тапшырдық біз шушешіне де. Мультиварка, микроволновкалар ішлеп тұрақ әр бір кішілі. Алтын кіміш, затлы тұннар істе. Әузі біз хаман туймейбіз. Дүниялары бейрақ ауыр дейіп, бір құдайдан ярдәм сұрайбыз. Ялғышабыз. Дүния бик тәйбәт. Нашарландық қазір өзіміз. Бұлғанына біз қадағат түгіл, гіл яқшырағына көзіміз. Тоқтап алайық азырақ қына достылар. Өткенлерге біраз көз салайық. Ілік кіші нешік яшаған деп, аз болса да айда ойланайық. Қанағат қам рахат яшадылар. Дус қам тату еді кішілер, бұлғанына шүкір ете біліп, ақырыңына дүния кеттілер. Ит отырып үсті бала шаға, сағынмайбыз шыны қайсыбыз. Арттырмаймын әлі қайыршы дейіп, көптен енді бала тапмайбыз. Мишке ағайды күнге неше тапқыр, ауыр дейіп сықырап дәшмәдік. Бір киімні кедік неше йыллар. Сарланмадық, жырлап яшадық. Машинада керекмәділік, жая өрді қалық, өлмәді. Бүгінгідей затлы тұрмышны ол шынды рақатта көрмәді. Тұрмыш ауыр дейбіз, зарланабыз. Зарланырға бар мы сәбәбі? Бар да жете. Хәтті артып кете, тоқтағаштан өмір сағат. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.